Nakon tromjesečne pauze suđenje Radovanu Karadžiću je protekle sedmice nastavljeno iskazom njegovog ratnog savjetnika za međunarodne odnose sa prezimenom Zametica i imenom, odnosno imenima koja su se mijenjala u zavisnosti od okolnosti. I was born in Banja Luka. Rođen sam u Banja Luci, u Bosni i Hercegovini 1955. godine. Ime oca mi je Muris. On je bio musliman. Moja majka, Olga, bila je iz jedne slovačke i njemačke obitelji. Dali su mi ime Omer, O-M-E-R. Which was a Muslim name. Muslimansko ime. Just like baš kao što je François, ime koje se odmah može prepoznati kao francusko, Helmut kao njemačko. Kad mi je bilo 18 godina, 1973. Majka i ja iz obiteljskih razloga preselili smo se u Englesku. U Engleskoj je Omer postao John, završio je studije, zaposlio se u Londonskom institutu za strateške studije i na početku rata u bivšoj Jugoslaviji je na britanskoj televiziji često nastupao kao ekspert za Balkan, a onda je u jesen 1993. godine još jednom promenio boravište i ime. Iz Londona je otišao na Pale, a od Johna je postao Jovan. Stigao sam u Republiku Srpsku, mislim, u oktobru 1993. godine. Kada sam došao, još uvijek nisam imao nikakav položaj. I nije mi dat nikakav položaj, sve do, mislim, februara 1994. godine, kada ste me postavili na mjesto vašeg savjetnika. Kako ste u celini bili prihvaćeni od mene i od rukovodstva bosanskih Srba? Well, my problem in Republika Srpska was my Muslim background. Moj problem u Republici Srpskoj je bilo moje muslimansko porijeklo. Kada kažem moj problem, ne mislim da sam ja imao problem sa svojim muslimanskim porijeklom, ali mislim da neki ljudi jesu. Mislim da je vaša supruga bila sumnjičava zbog mog porijekla i vaša kćerka također. I think your daughter too. Ali to za vas apsolutno nije bio nikakav problem. Svedočeći u odbranu Radovana Karadžića, Zametica je nastojao da umanji njegov značaj i ulogu u, kako ga je opisao, paljanskom političkom univerzumu. Moj utisak o vašem mjestu u tom političkom univerzumu koji se zvao Republika Srpska je da iako ste vi imali položaj predsjednika, po mom mišljenju bili ste slabi predsjednik, slabi u smislu da se vaša moć nije daleko prostirala. Your power did not extend very far. Ja sam smatrao da je vojska Republike Srpske jedan entitet koji sam za sebe ima svoju moć i koji vodi svoju politiku, domaću pa čak i vanjsku. I ta je vojska vrlo redovito bila neposlušna prema vama. Smatrao sam isto tako da niste kontrolirali policiju. Smatrao sam da niste imali kontrole nad članovima skupštine. Smatrao sam da niste imali kontrolu nad vašim vlastitim vozačem. Smatrao sam da niste imali kontrolu nad vašom vlastitom ženom. A sigurno niste imali kontrolu nad vašom vlastitom kćerkom. Prema tome, sa te točke gledišta smatrao sam da ste nemoćan predsjednik. Da li ste zapazili da je na mojoj strani postojalo neprijateljstvo ili neljudski stav u odnosu na muslimane i Hrvate u Bosni i Hercegovini?
always going to be happy if Vi biste svakako htjeli da su muslimani i Hrvati ostali na teritoriju Republike Srpske. Vi ste zapravo smatrali da su muslimani prvotno bili Srbi, onda su se opredijelili da postanu muslimani i vi ste to poštovali, vama je to bilo u redu. become Muslims and you respected that. And I think we fought a defensive war. Ja mislim da smo mi vodili obrambeni rat, da smo vodili pravedni rat i da se ničega ne moramo stiditi. Osim jedne epizode, Except one. a siguran sam da ćemo doći na to, a to je Srebrenica. We'll come to that, and that's Srebrenica. Šta smo u tom trenutku znali o događajima oko Srebrenice? If you are asking Ako me pitate da li smo znali nešto o masakru do kojeg je došlo u Srebrenici tokom približno tog perioda, onda je moj odgovor nismo ništa o tome znali. nothing about that. U unakrsnom ispitivanju tužiteljica se nadovezala na Zameticinu priču o Srebrenici. Kada govorite o zločinima u Srebrenici, tačno je, zar ne, da se pri tome mislite na masovna pogubljenja hiljada muškaraca i dječaka bosanskih muslimana, pogubljenjima koje su izvršile snage Republike Srpske, je li tako? No. Ne. First of all, Pa recite nam onda na što mislite. I'm referring Ja mislim na masakr do kojeg je došlo u Srebrenici u tom periodu. Na to mislim. That's what I'm referring to. How many victims, Koliko je žrtava, to your knowledge, and do you believe, prema vašim saznanjima, bilo u tim pogubljenjima? resulted from those executions? I have no knowledge of the subject. Ja o tome ne znam ništa. Ja nisam bio tamo na licu mjesta. Ja pojma nemam što se tamo dogodilo, osim da je do sada postalo jasno da se tamo dogodilo nešto grozno. Something awful did happen. Zametica je izbjegao da se izjasni o razmerama srebreničkih zločina koje on opisuje kao masakr, a koji su u više pravosnažnih presuda kvalifikovani kao genocid. Ostao je pri tvrdnji da ni on ni Karadžić nisu znali za razmere zločina i nakon što ga je tužiteljica suočila s pismima Jasušija Kašija i Tadeuša Mazovjeckog iz jula 1995. godine u kojima se govori o proterivanju 40.000 civila i nestanku više hiljada srebreničkih muškaraca. Nije ga pokolebao ni članak iz londonskog Independenta od 17. jula 1995. u kojem se opisuje kadar iz dokumentarnog filma prikazanog na Beogradskom studiju B, u kojem se vidi gomila od nekoliko desetina leševa snimljenih 13. jula pred skladištem u Kravici. The article which I have just seen for the first time in my life Ovaj članak koji prvi put vidim u životu u stvari potvrđuje ono što sam rekao o neprovjerenim i tendencioznim, rekao bih sada, izvještavanju zapadnih medija o događajima u Srebrenici. in Srebrenica. Now this journalist, Ovaj novinar, ono da kaže, scena, citiram, scena je međutim izgledala, ponavljam, izgledala više kao mjesto streljanja nego borbe, kraj citata. Dakle, on iznosi svoj vlastiti lični dojam o ovoj konkretnoj strašnoj sceni, ali on lično nije siguran he himself is not sure. da li je ovdje zaista bilo riječ o streljanju ili su ti muslimanski vojnici poginuli usred bitke. On sam kaže izgledalo. Šta znači izgledalo? What does it mean looked? Ali, gospodine Zametica, vi možete potvrditi sada, zar ne, da njegovo je nagađanje u to vrijeme bilo tačno? Da, In this particular u ovom case, konkretnom slučaju, časni sude, nisam siguran da li je bilo ili nije. Da, dozvoljava mogućnost da su bili streljani, ali iz ovog konkretnog članka se ne može biti siguran. To je sve što ja hoću da kažem. one cannot be sure, that's all I'm saying. Na samom kraju tužiteljica je u namjeri da dovede u pitanje verodostojnost svedoka predočila jednu njegovu raniju izjavu. I'm going to read you something that you said. Pročitat ću vam nešto što ste rekli 1997. I to je objavljeno u Ninu.
u članku pod nazivom Karadžić neće ići u Hag. Rekli ste, obrazloženje Međunarodnog suda je upravo da se osude Karadžić i Mladići, a to je srpski narod. Ljudi treba da shvate da je osnivanje ovog ad hoc suda u Hagu bez presedana i da je to pravna farsa u istoriji Ujedinjenih nacija. Da li i dalje ostajete pri toj izjavi, gospodine Zametica? Do you still stand by that, Mr. Zametica? No, I no longer stand Ne by that. stojim pri I've toj changed my mind izjavi. with regard to that. Recently, this tribunal Nedavno ovaj Međunarodni sud je oslobodio bivšeg načelnika Srpske službe bezbjednosti, gospodina Stanišića, i u svjetlu te oslobađajuće presude ja sam ponovo razmislio o ovom Međunarodnom sudu i sada sam shvatio da ovaj Međunarodni sud je pravičan. This tribunal is a fair one. Ostaje da se vidi da li će Zametica ostati pri toj oceni nakon presude Karadžiću ili će još jednom promeniti mišljenje, kao što je po potrebi menjao ime od Omera preko Johna do Jovana pa nazad.